građani, za koju minutu biti će inaugurirana nova vlast. Nažalost, mi u Živom zidu imamo jedan, pa ja bih ga čak nazvao opravdani strah da ta vlast neće učiniti za građane ništa više nego što je za nju učinila i ona prethodna vlast. Prije svega htio bih ovom prilikom spomenuti sudbinu kornatskih vatrogasaca koje je prije 9 godina ubila NATO bomba, odbačena. Oni do današnjeg dana nisu dobili odštetu, a jedini preživjeli koji je tužio državu, Frane Lučić, izgubio je spor i mora platiti golemu odštetu. Mislim da bi naša država trebala obeštetiti te ljude i prestati sa praksom ignoriranja problema, odnosno njihovog skrivanja pod tepih. Moj kolega Sinčić opet je upozorio na problem Ovršnog zakona. Jedino rješenje za sve ovrhe je u tome, odnosno u načinu da se trošak ovrhe ograniči maksimalnim iznosom duga. Znači da ne može trošak ovrhe biti veći nego što je samo potraživanje. Na taj način utjerivanje dugova za sve sitne ovrhe postalo bi neisplativo, jer bi trošak tog utjerivanja bio veći od samog novca koji bi bio utjeran i mi bismo trenutno riješili, odnosno rasteretili i sudove i ljude od velikog broja ovrha. Također još jednom apeliram na Vladu premijera budućeg Plenkovića da obustavi tajne deložacije i da se ukine vize za ruske turiste. Oni su uvijek bili dobri gosti, a nažalost prethodna Vlada je za njih uvela vize i oni s njih zato sada manje dolazi. Mislim da je to bila pogrešna odluka, kao i odluka da nam znači premijeri dolaze iz Brisela, iz Kanade ili predsjednici iz Washingtona i odakle već, a pogotovo ministri. Jer ministri i premijeri koji dolaze izvana i koji odlaze vani, nažalost najčešće zastupaju strane interese, a ne naše vlastite. Također, htio bih ukazati i na problem nasilnih deložacija građana koji ne mogu vraćati svoje kredite. Apeliramo još jednom na Vladu da izmijeni Ovršni zakon i da zaštiti jedinu nekretninu od ovrhe. To obećanje gospodin Plenković je dao prije izbora. Mi apeliramo na njega da to obećanje izvrši kako se ne bi ponovila situacija kao s današnje, gdje je nasilno izbačena obitelj hrvatskog branitelja Mirka Dukića po nalogu ilegalne RBA zadruge. Bojim se, drage kolegice i kolege, da moje riječi ne padaju na plodno tlo ovdje i da vi, kolegice i kolege zastupnici sa moje desne strane, znači iz HDZ-a, da je ovo vama sve smiješno i podrugljivo. Ali ljudima koji kopaju po smeću, ljudima koji čekaju u redovima pred pučkom kuhinjom i ljudima koji skupljaju boce, ovo nije smiješno, a vama jest. I vi ćete se tome smijati, a vi ste ti koji ste te ljude doveli do kontejnera. Nadam se da ćete se opametiti i shvatiti da ovo nije igra, da se radi o stvarnim životima i stvarnim ljudima. I da ćete početi uvažavati tuđa mišljenja. I da ćete se obračunati sa korupcijom u vlastitim redovima. Jer mi znamo svi da nije Ivo Sanader jedini koji je krao. To svi vi znate. To svi vi znate, dame i gospodo. Vi ste sve svalili na njega i on je bio ko Pedro, on je kriv za sve i koga god su lovili sa prstima u pekmezu, on je samo rekao tako mi je rekao Ivo Sanader i svi su se spasili, dame i gospodo. I on sad je teško bolestan, njemu je loše, a vama je svima dobro. Vama je dobro, a njemu je loše. A vidite, kada mi sad govorimo gospodin Plenković je europski put, ovo ono, međutim kad pogledate gospodina Sanadera, dame i gospodo, njega su mediji predstavili kao danas Plenkovića. Imajte širom otvorene oči i budite mudri. Svako dobro. Hvala.
Zamolio bih prije zaključivanja rasprave zaključnu riječ mandatara.